Cedric, niko na rafiki yangu wa mama. Sasa rafiki yangu wa mama anakunyaka pombe. Sasa niko naambia jua nini ukunyake pombe? Mimi namwambia niko Mkristo. Lakini ni rafiki yangu sana. Mimi nasikia kama mimi nampenda sana. Sasa Cedric, mimi nataka kuniambia, eske ule mama ni musikie wala nisimusikie? Usimsikie. Sababu jua nini simusikie? Kwa juu kwa kutoa njia mbaya japo uko Mkristo. Anataka kunywe pombe japo uko Mkristo. Ndio. Manake mie nibakie mie na yeye ni mwache kwa yeye. Lakini kwa sababu juu mimi nataka na mia kwe saa mie, mimi nataka kwe saa mie. Si vile? Akwe saa mie. Nenda mvuta. Ndakuwa na mbeba kila siku wapi? Kukanisa. Juu na mie ni mvute. Sasa siku nataka nivuta. Sasa vya Mungu mimi nataka mie ni mvute zaidi na jinsi hata nivuta. Sasa Merveille na wewe, uliza Merveille na wewe problemu na ambia Merveille problemu ulikutana nayo. Merveille, kumasomo ni kutana rafiki yangu, niko na kunya inaji. Akaniambia sasa nikunya hapo. Kisha ningekunya. Hapana, haungekunya. Kajuu weye uko Mkristo, haupashe kuwa mpagani, haupashe kuwa njia za wapagani. Sawa, merci. Okay. Unasikia sasa jinsi Merveille anakuambia. Jua uko Mkristo, haupashe kuendea njia za wapagani. Sasa Janet, mimi nataka kukuuliza hivi. Nilikutana na rafiki yangu. Ule rafiki yangu anapendanaka na bagasoma mingi sana. Sasa Janet naambie. Sasa na mimi niende na wale na ule rafiki yangu. Na rafiki yangu mimi nampendaka sana. Sasa mimi naonaka nendaka munjia zake na mimi nasikia niende. Eske niende wala nisiende? Siende. Sababu gani? Juu ukienda mwa zile njia hautapata maisha mazuri, hautapata maisha marefu. Juu upate maisha mazuri uende njia. Asante Mary. Asante juu ananiambia mzuri. Sasa mie na mimi nilikuwa Mkristo, ipo ni mvute, ni mulete, ni mtoshe mwaile njia wale magasula mgasiko la kudanganya amo, mie ni mulete na mie mbebe mkanisa.